Mapendo haya yanapita, mapendo yetu sisi watu. Alimtuma Bwana Yesu kutoka kwake mbinguni kututafuta wenye dhambi tupate kusamehewa. Inatushinda kufahamu mapendo haya makubwa, lakini tunajua kweli yatabakia daima. Vizazi vinagongolana na hata watu wa dunia wanakataa kuamini. Mapendo ya Mungu ni sawa, makubwa sana na nguvu, tayari kuokoa wote Kweli mapendo ya Mungu ni ya ajabu sana kwetu, si kama ya wanadamu. Tukienda kwa wanandoa, mume wako au mke wako anaweza kubembeleza na kukupa chochote unachotaka, lakini ukifariki tu anakukimbia na kukusahau. Lakini mapendo ya Mungu inaendelea mpaka kaburini. Mungu mwenye pendo kubwa, unifundishe kukupenda, nipende vile watu wote, na pendo unayonipenda nataka sana Bwana Yesu. Mapendo yako makubwa yanisukume kukufuata, kukupendeza daima. Ulituachia amri kubwa, ni upendo, lakini sisi tumeshindwa kupendana. Watu wameuana, kuchukiana,
kusemeana uongo, kutendeana mabaya, na hiyo imesababisha upungufu wa upendo kwetu. Twakuomba Mungu utuzidishie upendo ulio wa kweli. Twatamani tukuone siku moja.